Yes. Muri APR nyuma yaho igenda isinyisha abakinnyi harimo umukinnyi bita Bugingo Hakimu, harimo Iraguha Haji, harimo Pasi, harimo na Sekiganda. Nayo aka kanya buriya ntabwo ari igomba gusinyisha abakinnyi gusa, umwe muri bo Kizigenza tayari akaba aragiye. Abakunzi be rwose ubwo nuko nguko tayari, ariko ifungo rimenetse hasi mw'abantu. Iyi ni business, iyi ni gahunda, aka ni akazi. APR iyi ni diru. Hari abantu barimo kuvuga ngo ntabwo byari bikwiriye ko ngimurekura, ngo ni umukinnyi wari uyifatiye runini, ngo ni umukinnyi wakinaga nk'umukinnyi ufite umugabane muri ekipe, ngo yitangaga ku rwego rwo hejuru. Yego nibyo yitangaga, APR yari kimukeneye, ariko agomba kugenda nawe akajya ku rwego rundi, akajya guhura n'abandi bakinnyi. Ureke ko wabonaga nyine abakinnyi bo mu Rwanda yari yarabafatishije kuri nimero 3 rwose yari amaze gukaba, no mu ikipe y'Amavubi yari amaze gukaba. Abakunzi be rero nuko ntimuzongera kumubona muri ekipe ya APR. Ijana ku rindi yamaze kugenda. Ni ikibazo cy'igihe ngo bibe byatangazwa, ni ikibazo cy'igihe ngo babe babishyira hanze, ariko ipinda riramenetse. Ese uwo ninde? Murakeka rinde? Ndaje mubabwire mu kanya. Abakunzi rero ba APR, mukande subscribe kuri Rayon Sport TV. Muzajya mubona ibiganiro kandi mubibonere ku gihe, kandi ibiganiro bitohoje neza, binyomoye, ibiganiro nzi neza yuko mukeneye. Nababwiye yuko transfer market ndahari cyane, ndi imbere cyane, ndi hejuru, ndakomeza ewana. Zandani ijisho ryanjye naritunze hirya kure cyane, mbamenyera ukuntu ibintu bimeze. Rero mukande subscribe kuri Rayon Sport TV. Wowe wakanzeho uri umuntu w'umugabo cyane, kandi nawe ukanzeho ni ukuri uruwo kubahwa, Imana iguha umugisha. Nawe utarakandaho rero, iki nicyo gihe, nta kintu bisaba, nta mbaraga, ni umutima ukunda gusa. Niba wumva uwo mutima uwufite wo kubashyigikira ibikorwa byacu, reka tugusabe ngo kanda kuri subscribe. Niwumva bitanakugoye ukande kuri notification, ufungura ku kazogera, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Rero muryango mugari wa Rayon Sport TV, reka mbashimire n'ukuri, mwarakoze, muri abantu b'abagabo. Imibare iri kugumya igenda izamuka, nanjye icyo nabifuriza ni imigisha mu mirimo yanyu yose, mu murimo Imana namwe ijye igenda ibagura, ibazamurira imigisha. Reka twigarukire rero, reka twigarukire muri APR Nyamukandagira. Bagumye kubona APR igenda igura abakinnyi, ikagura abakinnyi ku mpande nyinshi, bakavuga ati ariko abakinnyi APR irimo kugura ko tubona yenda batari ku rwego rwabisanzwe ifite. APR imihahire iri gukora ni ibiki? Iyi mihahire irimo gukora ni ibiki? Ariko APR yo yari ibizi neza yuko abanyarwanda hafi ya bose ifite babanzaga mu kibuga, bamaze kubona ama offer mu ekipe yo hanze. Bamaze kubona ama offer, ubu ngubu bose barimo kuvuga bati bagomba kugenda. Niyo mpamvu rero ikomeje nayo kugenda ikuramo abeza mu beza. Ntabwo iri gufata abeza mu Rwanda, mu banyarwanda, iri gukuramo abeza mu beza. Yes, nibyo rero ikomeje gukora, igenda ikuramo abeza mu beza. Niyo mpamvu muri kubona nyine Bugingo Hakimu hari, Iraguha Haji hari, Pasa hari, ewana. Ubwo umunyamahanga wahageze n'umwe ni Sekiganda. APR rero bamwita Niyomugabo Claude El Capitano. Umukinnyi w'ibihe byose muri APR, kapiteni w'ibihe byose muri APR, utwaranye nayo ibikombe bitagira umubare, akaba nicyo gihe cy'uko asohoka muri APR. Mutiyerekeje El Capitano, muti bimeze bite kwa Niyomugabo Claude? Ewana hariya kuri 3 ye, ewana agiye kuba yiterera iyo 3. Niyomugabo Claude iyo 3 agiye kuba yiterera aho bita muri Azam FC.
official rwose niyo mugabo Claude, ni ikibazo cy'igihe ngo babatangarize ko yaba yagiye muri Azamu, byarangiye. Araza kuba agenda barayiterera muri Azamu, yigaragaza cyane, azamura urwego rwe, dore yuko mubona ko mu Mavubi yatangiye kubikora cyane, arimo kabisa, ubona arimo neza. Niyo mpamvu rero APR ivuga iti ntago twamureka ngo agume mu Rwanda, ikigaragara cyo urwego rw'abakinnyi bo mu Rwanda yamaze kururenga. Ntagende rero nawe ajye guhangana n'abandi bari ku rwego rwo hejuru, kandi amaze kugira gute, ataramenyera. Ajye gukina mu mashampiyona atandukanye, amenye umwuka w'ahandi bigenda gute, amenye tekinike, amenye tactique z'abatoza batandukanye bandi ma equipe. Niyo mugabo Claude akaba agiye muri Yanga ku mafaranga kayabo. Wibaze neza yuko abakinnyi batatu APR imaze kugura b'abanyarwanda bari mu kimwe cya gatatu cy'amafaranga niyo mugabo Claude yaguze. Tekereza ku iyo business nawe. Tekereza. Nawe dusupoze ko ari uko bamuzanye muri za 25, 25. Bakaba bamugurishije amafaranga ageze kuri miliyoni 180. Ni birimo biravugwa hanze, ntago nyine nkuko batarashyira hanze neza yuko yagiye, ariko birimo biravugwa ko Claude ashobora kuba atanzweho amafaranga agera kuri miliyoni 180. Igihe abakinnyi batatu nkubwiye bamaze kugurwa miliyoni zitarenze 70, miliyoni 65 gutyo, bakaba Claude ubwe abaguze bose, hagasaguka nandangana na yagura abandi nkawe. Iyo ni business kameme. Iyo ni business, nicyo bita business. Nimubone nga APR kurekura abakinnyi bakomeye. Nimwumva APR ngizajya ku isoko izana intwaro. Uko byagenda kose, niba ishobora kuba yabonamo Claude 180, kere murakeka izamubona mangahe? Urakeka Watara nibiba ngombwa kagenda kari kunugwanurwa ku rwego rwo hejuru, Watara nagenda APR izamubona mangahe? Ariko ntabwo bya bikuriye ko Sheikh Djibril Watara wagenda. Ni umunyamahanga, profi bamuha ni bwoko ki? Ziriya profi zigomba gutangwa ku bana b'abanyarwanda. Murambwira namwe, abanyamahanga APR ibona igikeneye ifite, ntabwo ikwiriye kubarekura, ntabwo ikwiriye kubarekura. Niba hamane kuko nabiri kujya kuzana n'abakinnyi, kandi APR gushaka kubaka ekipe ikomeye, ntabwo iri gushaka gukora business. Kereka niba barimo kutubeshya batagamije amatsinda, ahubwo bagamije gucuruza, icyo cyakumvikana. Ariko niba bagamije amatsinda, ntago yakabaye ifata abakinnyi b'abanyamahanga ifite yifuza ndibarekure. Sheikh Djibril Watara ntago bakabaye bamurekura, uretse ko nyine tutaramenya. Ariko Watara ama ekipe ari kumushaka cyane menshi. Ariko ngenda hamya yuko APR itazarekura Sheikh Djibril Watara. Izarekura nige na Clement ni ngombwa, wowe agomba kugenda, Claude nawe agomba kugenda, Ramadan agomba kugenda, n'abandi banyarwanda bashobora kugenda. Ariko nka Watara ni umunyamahanga bamuzanye ngakine, nakine baro, nakine ruhago, agerageza APR. Mwarabibonye ko akina ku ruhande, ni umuwingereka, ni umuwinga. Uretse ko bamwatakishaga mu buryo bwo kubura uko bagira, ariko ni umuwinga. Bishatse kuvuga ngo APR yashaka undi muwinga umwe, kuko niba ihafite Omedi ikagira Kiwanuka, abo reka tubafate nk'abasimbura. Watarace ku rundi ruhande, bashake n'undi muwinga umwe, bashake n'umwataka. Abo ni abakinnyi babiri APR bishatse. Igende ishake umuzamu, abo ni abakinnyi batatu. Igende ishake hariya kuri nimero 10, genda ishake nimero 10 umeze neza cyane, abo ni abakinnyi 4. APR nijya muri defense ishake umusimbura Clement, abo ni abakinnyi 5. Igende Sekiganda we yarabonetse kuri 6. APR ishobora kuba ikeneye abakinnyi batarenze, babaye benshi baba 7, b'abanyamahanga. Umwe yamaze kuboneka, hasigaye basigaye 6. Aho rero niwo APR iramutse ifashe abakinnyi gatangira kubagurisha abanyamahanga, ntishobora guhombera. Ishobora kwisanga ibuza umukinnyi nka Watara, itabona undi nkawe. Ese niba bahari kucyo mu ekipe atari kujya kubafata, akaza kubareba muri APR? Niba nige na Clement ari kuza akava muri APR, Pyramide kabimukeneye,
ekipe champion d'Afrique, birakwereka urwego rw'abakinnyi ba APR, birakwereka urwego ariho. Bishatse kuvuga ngo niyo kipe ifite umukinnyi ukomeye kuriya mwanya wa Nigena Clement ishobora kuba yakwemera kumurekura. Yes, ibyo tubyumvikanaho. Yenda hari abandi bakomeye barahari, ariko ama ekipe yabo ntago wakandiraho. APR nayo ishobora kwishima amafaranga ikarekura hano bakinnyi b'abanyamahanga, bikaza kurangira nta bandi bonye. Buriya Lamine Ba ntago tuvuga ngo umusaruro we, ariko nibizi neza kiri kwikubita ku isoko ntibone undi mukinnyi nka Lamine Ba, ntimubone, nigumane Lamine Ba. Nta mpamvu yo kumurekura, nta mpamvu. Ikora akantu ivuga iti turamugumana kubera yuko turamukeneye. Yega amafaranga ari kuboneka anarenze twamuguza, ariko se nitujya ku isoko turabona undi nkawe? Isoko ry'abakinnyi muri Afurika mw'abantu mwe risigaye rigoranye. Ibihugu bitarimo kurema impano, ibihugu bitarimo kurema amatara ngo bizajya guhaha, ama ekipe yabyo azumirwa. Ngayo nguko rero niyo mugabo Claude nyine kapiteni wanyu aragiye muri Azamu ku mafaranga atari munsi y'ibihumbi miliyoni 180 z'amanyarwanda. Agiye guterayo baro, turaza nawe mu minsi mikeya kuba tumubona yurira indege aza mu Mavubi nk'umupro, nk'uwabigize umwuga. Harabamanuka cyane, kandi niyo mugabo Azamu yonyine na ekipe menshi arimo kumushaka muri za Iraq hose, niyo mugabo barimo kumushaka. Ariko we yavuze ati oya, reka manze nzamukira hano muri Azamu mpakina imyaka 2, nzajya hanze ntagiye guhita ngaruka, nzagenda nk'aba Jihadi, nzagenda nyine ngiye gukina, apana kwikozaho nkahita ngaruka wanyira ngasubiraho nkahita. Kubera iki? Kubera byanze. Ari gushaka ro kubanza kubaka izina ry'akabanza, akametiriza, akamenya abakinnyi bandi uko bakina, buriya akamenya ngo umukinnyi akina gute, akumva inama z'abatoza batandukanye, agahura n'abakinnyi batandukanye nka ba Feitoto, bakamuganiriza abakinnyi bakinnye ahantu hakomeye kandi n'ubu bagikomeye ama ekipe abashaka, ariko ama ekipe y'abakabimana nawe akazamura urwego, akazagenda hanze hirya kure ewana afunzemo neza cyane, ameze neza. Nizere yuko rero mukomeje kumera neza, nizere yuko mukomeje kuryoherwa. Amakuru y'imikino hano nakagaruka ni kuri Rayon Sport TV, nkomeza mbakorera ibiganiro. Namwe icyo mbasaba ni ugukanda subscribe, gukanda like ku kiganiro, ubundi mugakurikira tukabanamo neza cyane. Bye bye, ciao, Imana ikomeze kuba mpera imigisha, ndabakunda cyane. Bye.